پرسا کاراکرنا پەرلەمانی لێرێکە زۆرینا پەرلەمانتاران کارڤدانا جودا لە دیڤخودانê tevgera goran ku serokê pەرلەمانî li ser pişkavê ye her cûra gavek lê wî awayê bo karakirina pەrlemanî radikin û reja li ser wêyekê bi heman serokatiya niha pەrleman bêda karakirin û piş ra derîniştina pەrlemanî de bê serokatiya Yusuf Mihemed gotûbêj li ser hemû bavatan bêhnekirin. Sebere bê nêrîna yêketî jî ku li gel wêyekê goran li hefatina siyasî her dukan heye pevdarê tevgera goran bêjtin. Dê dawî civîna serkiratiya hevbeşda şandê yêketî bi awayekê zelal bi goran gotiye. Bê çawayekî naçine jêr barê wêyekê pەrleman bê zorîne bêta karakirin. ئێمە بزودنەوەی گۆڕان پێمان وایە پەرلەمان لەلایەن پارتی دموکراتی کوردستانەوە بە بڕیارێکی تاکلایەنی حزبی ئیفلیج کراوە. وەک کاراکردنەوەی پەرلەمان ئەمە شتێکی زۆر ئاساییەوە ئەبێ پەرلەمان بەپێی ئەم یاسا و ڕێسایانی کە هەیە کە سەرۆکەکەی شەرعیە یاساییە هیچ مخالفەیەکی نەکردووە پەرلەمان دەبێت بەو شێوەیە کارا بکرێتەوە و لە دانیشتنی فێری سەرکردایەتی هاوبەشی یەکێتی و گۆڕان وەفدی یەکێتی زۆر ڕاشکاوەنە وتیانە ئێمە بە هیچ شێوەیەک ناچینە ژێربای ئەمەوە. Li gorî zanyaran li dawî civîna yêketî û partî da her du alî geştine li heftê geştineka hevbeş bo karakirina pەrlemanî bê corekî zorîneyek bo civîna pەrlemanî bihête pêkanîn û desteyeka nû bo serokatiya pەrlemanî bihête hilbijatin. Yêgirtiya Îslamiya Kurdistanê ku partî dixwazitene bi hevbendiya wê hizbê û yêketî pەrlemanî kara biketin li gel wêyekê de pەrleman bê lafatina navbera hemû aliyan de bihête karakirin. Berpirseke bilind yêgirtû dibêjtin ew di gel referandûm û karakirina pەrlemanî de ne. Lê li gel wêyekê de ne jî krîza siyasî herêmê bihête çareserkirin. بەنسبەت یەکگرتووی ئیسلامی کوردستانەوە ئێمە هەمیشە هەر ئەو هەڵوێستەمان هەبووە کە پێویستە پەرلەمان کارا بکرێتەوە و قەیرانە سیاسیەکە چارەسەر بکرێ و لە هەمان کاتیشا کاتێک ئێستا باسی ڕیفراندۆم ئەکرێ و ئەوەمان تاکید کردووە کە ڕیفراندۆم بەڵێ باشی ئێمە لەگەڵینی بەڵام هاوزەمان لەگەڵەوە پێویستە قەیرانە سیاسیەکە چارەسەر بکرێ و پێویستە پەرلەمان کارا بکرێتەوە پێویستە کۆدەنگیەکی نیشتیمانی و ینی ناوخۆیی بۆ ڕیفراندۆم ئامادە بکرێت بۆ ئەوەی سەرکەوتنی باشتر بەدەست بهێنێ. Komala İslamî ku her lê destpêkê li gel tevgera goran lê pirsên navxwe nêrînê wan li hev nêzik bûn. Têkeziyê li wêyekê diket ku bi tinê rêka durust karakirina Pەrlemanê Kurdistanê ye bi heman desteya serokatiya niha. Komala İslamî bêjtin bizavên zorîne bû karakirina Pەrlemanî di darbazbûyî de serkeftî nebûye û di paşarojê de jî serkeftî nebît. ئێمە پێمان وایە ڕێگای ئاساییکردنەوەی پەرلەمانی کوردستانەوەی پەرلەمان بەم پێکهاتەی ئێستاە وەم تەوافقەی کە پێشتر بووە بەمە پەرلەمان بچێتەوە سەرکارەکانی و ئەمە ڕێگای سەلیم و تەندروستە کە کۆدەنجێکی نیشتیمانی سیاسی دروستەکە لە هەرێمی کوردستان و بێتە دەستپێکی ئاشتەوایەکی سیاسی ئەم هەوڵانە لە ڕابردوودا هەبوون سەرکەوتوونە بوون تایە و من تەسەوریش ناکەم لە داهاتوودا سەرکەوتوو بن. Pirsa referandûmê careka din pirsa karakirina pەrlemanî zîndî kiriye. Aliyê bi velevîn exisîne. Beşek ji aliyan caman waheye bo behskirina encama referandûmê û danpêdana zêtir li astê navxwe û navdewletî pêtiviya ew pirse bê pەrlemanî de darbaz bîtin. Bi wêyekê jî partî dixwazin lêgel çend aliyên din pەrlemanî bê zorîne kara biket.